ده هیوین بوری 357 جن لباکوری کردستان و ترکیه هاتینه کشتن. 30 روزن بوری 30 جن هاتینه کشتن. جلای مالباتن وان، میرن وان، یانجی او کسی جدا بوی، خوشویستن وان، یانجی کسی ندیار. لترکیه یاسای که بناوی یاسا پاراستنا جن زاروک و مالباته. چاودر دبیجن اف یاسا وکی خوناه تجربه کرن به تایبتی پشتی ترکیه جپیمان استانبوله یا پاراستنا ماف جنان درکتی درگه تندیا لسر جنان لوی ولاتی هر روزه مزنتر دبیتن. آیا چه کاریگری انفلاسیونه و تکچونا دارایی آبوریا ترکیه لسر تندیا لسر جنان هیا؟ بگشتی دوی پیواجوی دا دولت بوچی یاسا که تندتر در نایخیتن که بشوه که تندتر بکجان سزا بداتن جهجای فجدین جشم در اون ناس جه آمده دپرسم. هجای فجدین تو بخیر هاتی کردستان 24 چاوا دبیتن ترکیه که زیدتری 5 ساله یا حول بداتن ببیت اندامه که تیا اروپای هر روزه بکیمی جنک لوی ولاتی بهتا کشتن. شف باش املی بنارن برنامه ول ترکیه بنارن نوبر 10 سالی ده نزدیکی 1500 امکان به بیجه جن هاتنه کشتن امن سدم ویا بناره عالیه حقوقی ده کماسیه حقوقی و عالیه آبوریه ده عالیه درونیه ده تأثیرین بانا هی و تأثیر زیادتر چاند هی عالیه چانده ده جی هی و عالیه نخوشینه درونیه ده جی امکانن تأثیری وی هی زیادتر امکان به بیجه کی مدیای جواکی سر مدیای جواکی جی زیادتر جن تین کشتن تأثیرین بانا هی سر مدیای جواکی ده انسان هفته ناس دکن جانا نزانه کی چی کسی جبر و عالیه ده جن تی کشتن اسکانم به بیجن عالیه چانده ده جی مثلا ظلام ده بیجن افحاق من اسکانم بکوجم کس نکان تشتکی به بیجه و تشتکی ونی چه دبه و جن جی ده بیجن که مثلا سدی پنجی لیکولین چه بویه ده بیجن اف قدر من اساتم کشتن هما ونی بو ای ونی در باسی به يعني بوچي أنا أبرسيار أبي هجاء فجدين بوچي كشتنا جنان لتركيا وكي قدر بهتا بنافكرن ياسانينا دادوارنينا حكومة داشوني ناكيا چندك سر ظلام هي يعني وني بردوام دك و ياسا كيماسي ياسا جي هي سر حقوق دجي كيماسي هي جبر في عاليه ده امكانن ببيجن وانا هفده تفده توپ دبه و چا کو هاتن جي جنته کشتن وانا سده میوه و عالیه چند زدتر هی مثلا ظلام ده بجا حق منن اسکانم بکوجب کس نکان جمر تشتکی ببیجن تشتکی ونی هی عالیه یاساجی هنک ده بیجن مثلا گرک یاسای نه گرک درکفن هنک جهید بیجن نا انوا یاساینا قبول ناکن گوری چند من نوکمیه جبر وی عالیه ده پفچون چه دبه و امکان ببیجن سده میوه اون چا کو ونی چه دبه جی درونی انسان خراب به باوری پیرکا کم دبه دبیجن گلو امی چه به قدر امی و چاب دترسن درکوین در و دکرسن درکوین جیکی هرم بگرن دترسن مالبات کی وزیدتر زرار د نافبر مالبات ته جناره مثلا یا میره وانه یا درگیسکی وانه یا اقربای مالبات وانه جوار زرار تین ev میرانه yani ev kurallarına gış jvır da derdikebe yani nase pirek حتم زراعة ده بيرك وجانا جي خريب مثلا أما هجاي وجدي إنسان خريب زراعة مثلا باريزارين لتركيا دبيجن دنافبرا سال 2017 حتى 2023 يعني دنافبرا 6-7 سالان دا تنديا لسرجنان لباكوري كردستان وتركيا صدي 82 زيادة كريه اف هجمارك قالك هجمارك يا بلنده چما دولت لسر ناساكنه برای دولت لسر گرک بسکنه چونکه کماسیه کنی چه دبی یعنی جنو مر وک هفن حقیقی وک هفن تجاری یک جیکی نزدتری یعنی یک جیکی نکمتره اما از باورم عالیه آبوریه ده عالیه سیاست ده مثلا عالیه قانون ده گرک تشت نه چه به درکوه که جبو ولات خوب بپارزه جبو جن خوب بپارزن جبون کس ناقی نبینه
ama ez kanım tiştekî wenî bibêjim ki ser yasayê de yani yasaya nûh gerek derkeve di meclis de derbas be eger ku yasaya nûh dernekeve naqiyê wenî ew berdewam bike kuştinê jinan ew hîn zêde be gerek diber Türkiye'de yani tiştê wenî bû û yasaya nûh derxîne ama sedemekê dinê veşart jî heye hêja veştîn dibe ku tu jî vê zanibî çaxê kemasî derdikevin. Birawetê sala 2016 gava darbe çêbû kudeta sernekefti li Tirkiye çêbû yani hikûmetê dikarin bêjin bi hizaran însan havêtine zîndana zîndanên Tirkiye heta vê çaxê jî tijîne ji mirovan îca bi tawanin bê tawanin ew mijareke diye dibêjin di zîndanên Tirkiye da cih tune tawanbaran têda zîndan bikin yek ji sedeman ev ye ku desalata Tirkiye bikujên jinan bi dereceyek hema bêje berçavan derbas dike weke ku tiştek nekiriye raviya ye çû me negirt me nedît ev rast e rast tiştekî wenî heye mesela dikevin hundir mehek din du mehê din berde didin yani çawa ku wenî bi derve însan nikane xwe biparêzin dibêjin gelo bi rastî bi taybetî jin nikanin birê herin dil derve yani kemasiyek wenî heye û tiştek wenî em kanin bibêjin ku çawa ku em lê binerin mesela hepis bi rastî tijê bûne hêdî cih nemane çünkü herkes hêdî bi suç derbastı bi rojê wan bi suç derbastı bê suç derbas nabe veya da etkiyê televizyonê etkiyê rêzefîlma hene etkiyê aboriyê hene etkiyê siyasetê etkiyê kanûna heye vana tev de çawa ku tom bi pop bi wê çaxê cî namîne di hevsade îca di Tirkiye'de bi rastî çawa lêkolî mere bike yani cî nemayî ku suçlar têkevin hepsê îca suçlar çi dibin mesela derdikevin serbest dibînin derve zirarê didin insana yani mêrik mesela dikevin hundir 10 roj 20 roj şunde serbest dibînin dîse jina dikuje dîse zirarê didin zaroke îca em mesela binhêşiyê vana binere ev tev de di zarokatiyê de tê zarokatiyê dê û bav insan çawa mezin kiriye bi maftar mezin kiriye yan jî bi çandek baş mezin kiriye bi tekiliyê baş mezin kiriye ama dixwazim weke derûn nasek vê yekê ji hewa bipirsim hêja tekiliyê nebas jî di waqeê da rast e di waqeê da mesela anha weke derûn nasek ji Ameda Bakurê welatî yani cudahiya tundiya li ser jinan li Bakurê welat û li Tirkiye çi qase yani bi rastî jî malbatên Kurd çanda xwe li rêçka rêzgirtina jinan parastina şeref û kerameta jinan her parastiya yan jî wenda kiriye digel têkelbûna ferhengên cuda yani hîn wenda nekiriye zêdetir wenda nekiriye ama hêdî hindik dikin wenda bikin giş bela civakê bela derdorê bela kanûnê bela hukûkê bela mesela dünya diguhere jiyan tev diguhere îca çandê însan jî diguhere veya tesîrî însana jî dike heya xwarin û vexwarina însana heya derûniya însana heya em bibêjin aboriya însana her tişt diguhere çawa ku her tişt diguhere gelo însan jî mejiyê însan jî wek hevdû namînîkî yani tiştekî wenî heye çawa ku wenî bi vê çaxê însanê suç jî zêdetir dibe vê çaxê qanûn jî kêm dimîne mesela em kanin bibêjî yasa jî kêm dimîne tiştê wenî çawa ku kêm ma wê çaxê jî însan ditirsin pîrek ditirsin zarok ditirsin çünkü nizane çi were serê mesela navbera Mehkê de gotin sîhet pîrek hatine kuştin yani navbera Mehkê de ew jî ê însanê qeyîd kirine ê bê qeyîd jî hene mesela belkî şêst bi belkî not bi me nizane ev lêkolînek wenî heye îca nev salekê de 500-600 pîrek tê kuştin baş ez vê pirsê bikim ya dawiyê hêja vejdedîn min merak kir ê hukûkî heye ê her tiştî heye yani mesela ji bilî çand û keltûrê ji bilî di nav me Kurdan da rêzeke taybet û gelek li jûr bi jinan dihête dan ji bawbapîran heta roja îro jî şikur bo Xwedê hêş maye lê mesela hikûmet yasa çawa dikarin van fikrên berteng yan jî van fikrên tundên tijî heqaretên ne dirêz da derheqê jinan li ser mirovan biguherin mesela ez vê bîrate bînim li Bakurê Kurdistanê paşî şoreşa Jîna Emînî heta roja evrûke jî dibêjin jin jiyan azadî dibêjin jin jiyan azadî tenê ji bi wan jinên ku li gorî siyaset û mentalîtî û fikr û ramanên wan e
ئەگەر ژنێک نە لەسەر ڕێیاوان بە ئەو ژن خراپە پیسە حەقارەت دکن هەرچیە خراپە لەسەر دەبێژن ڕاستیژی ئەvە تشتێکی حەق و ڕاستە ئەvە نە شەرمە نەعیبە کورد بخۆشی ژنێن کورد دشکێنن تەنێ بۆ خاترێ نە لەسەر سیاسەتەوەیە نە لەسەر ڕێکەوەیە بله راست tiştekî wenî heye yani dibêjin jin jiyan azadî ama kes paş jinan nasekirin û dest piştgirî nadin wan alîkarî nakin wan ji ber vê aliyê de jin jiyan azadî hinkî peyvek vala dimîne gerek li ser vêya bi siyasetê û bi hukuk û bi qanûn temam bikin ki ji bo jin mesela netirsin û kanûn hevdû însan hevdû biparêze zilam jin biparêze û wenî derkeve derve anan ditirsin çünkü kanûn kêmasiya kanûnê heye kêmasiya hukukê heye û derbas nabe em bibêje du partî sê partî heye dibêje bira derbas nebe çima derbas nebe belkî kêmasiya me jî jî be hêjayê ve eger ku menfaetê wan tune bi tiştekî belkî wenî kêmasî ne divê kivanê min pirsî belkî kêmasî ne belkî kêmasî ne yasa be belkî kêmasî ne ana yasa be belkî kêmasî mejiyê wan be mentalitiya wan be derûnê wan ê xirab be dibe ku ev jî be yanî ew pirsa min kirî ser wê bingê ez vê mirov gerek بله ملوف گرک پیشی ده خوب بگهرینه داوی در دورا خوب بگهرینه پیشی اگر که خونه گهرینه و چقدر در دورا خوش نکانه بگهرینه گرک ملوف لخوب نره و گرک وقت خوش کاخو وقت برای خو ملوف چا بنره گوری عدالت حرکت بکه و از باورم کی چا که ملوف تکلیه خوب باش کر و اخافتنا خوب باش کر و گوری جن و مر وکی هف مثلا حرکت کرد گوت فرقا وان تنهی و چاقی از باورم تشتی باش چه به مهین چند خود حق جنا مهین بیرا نکری اما تجار جبیر نکر اما حبتن پشکری وان بکر جبو کی جن زارو که باش بین دنیا و چند باش درکبون جشم دروناز جامعه مجار گهشت گلکس پاس جبوی هوا